Assalamu alaikum urmatlı görüntüçüler. Bizning kanalдың катталуучулары кутмандуу күнүңүздөр менен кайрадан биз кайрадан Карабалтада короодон дагы бир чыгарылыш жасап атабыз. Бул чыгарылышта эки кочкор сатылат. Коозу кочкорлор. Коозу тиштери менен тагыраак айтканда. Бир гигант бир капкара кочкор сатылат. Кара кою барлар көрүңүздөр мына ушу кооз кочкорду. Мындай сөйкөй иштейм дегендер мына кооз кочкор. Өзүңүздөр бир четтен көрдүңүздөр. Тура көрүп турасыздар. Birinci başlayın men mына koçkordu karmap turat. Koçkordu hazır boyunu ölçödü 91-92 çıktı. 90'ga garanti ha koz. 90'ga garanti. Mına koz koçkorun kuyruğu razrez menen çoğun kuyruk. Висячий koçkor. Açıgını aytkanda turabı. Kuyruğu da mына salmak bere turgan, salmak basa turgan koçkor. Taltayıp turuşunu gördüңүздөр. Şirақтары uzun koçkor eken, onday iyi beli uzun eken ha. Koçkor ideal da. Нормально. Ha, başını görelim. Başta da az önce. No başını gördüңүздөр. Kulaklarda tamırlar çıkıp turат. Ha tişini de görsөтөбүz. Mına onday baş kulaklar mı? Kulağı kança eкен ölçödүңүzбү? Kulak 19. Mına көздүн астында экен кулак. Өз кулак деген көздүн астында болсо зор болот да өзүчү. Ондай акмак кулак болот. Başı tişini. Kulak 19. Koz иштери менен. Бери жетелеп көкүрөгүн көрсөтчү мына. Бери чыгарсаң болду. Болду мына. Koçkorun aldığın korpusu mı onda iken tuğanlar. Zor eken ha koçkor ha. Korpus küçük eken. Boyu daha biraz köstöz. Kaçtı ala ben 90'ga garanti bereyim. Koz işmenin 90 eken. Tak, kara kot ölçem. Bu kara ne koçkor? Kara deli koz koçkor. Karabaltan bu? Karabaltalar bunlar. Hayır, baylasam onu. Marka baylamdan. Cünü zor eken ha bunun ha. Cünü çisteta taptaza mı? Cünü öte taza eken. Jalp turap bolgonu kara eken ha bunu. Kara suragan tuğanlar. Kara suraganlarga bunu. Kuyruğunu görüp koyuңuzдар. Mına o kuyruk. Mına o ak kraska emez ha? Ha jönle teri eken ha mına ola? Akışına emekli olup dur burası. Açtı olup dur. Kaşılıp kalgan emedey bolup. Kökürögün çıkıp turgan gördüңүздөр mı ne? Kökürögü çıkıp turgan. Arık. Kulak. 19,5-20. 19,5-20 deydi. Kulaktın forması jaygaşkan jeri. Başı. Tişini görsötçü. Oldu. Boyu 82. Boyu 82 eken. Bunun boyu 82 eken. Черный бумер. Кап-кара, сүлүк кара кочкор издегендер болсо, прям кап-кара. Зимнеде карасаң, шапка жи. Ушундай экен. Жүнү зор экен, мүйүзү да жок экен. Чистотан бар экен туугандар. Чечсең. Бошотма. Акырын баасын айтып кое бериң. 23 миң мына кара. Bunun baası 23 bin son eкен. Mına kara koz koçkor. Boyu 80 eкен? Boyu 80. Yok, arık da var. Bunu onu ölçseniz kança çıktı öz kızıldı? 90 aşığı var. Birisi 90 da. Kolda sepseniz kança çıktı degelim ne? 90'dan aşağı özünüz ölçüseniz. Hem rulet karkım var kanda ölçöt hem. 1 santimetre plus minus bolat da 90'ga garantiya berem dedi. Boşata ver bunu. Her baskanların göröylüçü. Kulak akma eken ha mına onun kulak ha. Könkten akma eken mına. Meydi karaganda baykaldı da. Kızıldı gördüm. Şunda meni karaganda kulak ağıp durat ele. Da eleng de manda emes da. Ağıp durat. Söz yok. Ağıp tursa jakşı. Karanlık dele sonday eken. İşte bu but sыңганда шылыңдап калат да, мындай болду. Кулак ошентип агып туруш керек да, жакшы куш болду. Кызылдын баасы канча? 35 турайм ага. 35-23 ha? 35 bin 23 bin eköğüne. Bol tuğanlar, çala öresizler. Nормально da. Çalıp baylanışı öresizler. Nar kızıl niyeti kanday ki, net tübücü arık mı? Orta. Soğuk жерде turgan okşaydı ha? Tuğ çıgıptır da. Talada жүргөн. Бул деле баягы семирип жайда келип жазда сүнүн
Uşak basıyoruz. Жүнүн сүргөндө туугандар могул деле шотко болот кызыл делечи. Кээ бирлер Qoz жүнü менен жүрөт. Bu kırkılan emesti qoz жүнü менен kamp kalganda. Kırk koyganda bunu kuşatка болуп калат. баягы жүн дагы алдайт да кээ бирлер жамгыр суук убакта кылып коет, погода. Ошондой туугандар. Чалып байланыша бересиздер, эки кочкор сатыкка коюлду. Дарыя Кара Балтада. Экран астындагы же темадагы номерлерге чала бериңиздер.